विधानसभेच्या कामकाजाची माहिती सगळ्यांक मेळची म्हण ही कार्यशाळा आयोजित केल्या अशी माहिती गोंय राज्य विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर हांनी कार्यशाळेचे उक्तावण करतना सांगले। तुम्ही जनतेचे कान, तुम्ही जनतेचे दोळे, हांव जे कितें इतली वर्सां उलयलो ते तुम्ही जनते मुखार पावयले। तुमच्या लेखणींतल्यान एक बोध जाता, लोकशाहीचो एकवट उरचो, ती बळिश्ट जावची हे कळटा आनी एक नवे नेतृत्व तयार जाता अशे उद्गार रमाकांत खलप हांणी ह्या वेळार काढले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। त्यांचा विचार बरो आसलो की विधानसभेचे कामकाज याची माहिती सगळ्यांना मेळची, कित्याक पत्रकार किंवा वर्तमानपत्र म्हणा हे आमच्या लोकशाहीचो एक बऱ्यापैकी मोठो स्तंभ, ज्या बऱ्या नात्यान विधानसभेचे काम असो, लोकसभेचे कामकाज असो हे बऱ्यापैकी चलता। ज्या हेतून पत्रकार मित्र बरी प्रसिद्धी या कामाची दिता, लायव्ह टेलिकास्ट केली गेली वयता, असे नवीन नवीन उपक्रम हालींच्या काळात घडत गेले आणि नवीन संबंध विधानसभा आणि पत्रकार यांच्यात निर्माण झाले। कायदे जे असतात ते कायदे विधानसभेत असल्या कारणान ते शिकपाचो प्रयत्न आमदार असो किंवा पत्रकार असो असं करता। त्या खातीर माहिती मेळची म्हणून आयज ही कार्यशाळा आयोजित केली आसा, जेका कॉमर्स ग्रॅज्युएटचे ज्ञान आसा, एमकॉम असो, बीकॉम असो, ताका फायनान्शियल ज्ञान जर आसा तो चकून ते पिकअप करता। पण सर्वसामान्य जर आमदार आसा तो क्वॉलिफायड आसा, त्या खातीर ते समजपाक खूप खूप टायम वयता आणि त्या खातीर ह्या प्रकारचे वर्कशॉप जे आहे सामके अत्यंत गरजेचे आसा, म्हणजे आमदार असो नाजाल्यार पत्रकार असो। Because I am so grateful to you all that in fact you sustained my long tenure as an MLA. If you had not reported whatever I said in the assembly, probably my people would never have known exactly what I was doing. तुम्ही जनतेचे कान आसात, तुम्ही जनतेचे दोळे आसात आणि तुमची लेखणी जे बरयता त्या लेखणींतल्यान एक प्रबोधन जाता। ह्या लोकशाही कशी संघटीत उरची, ही कशी प्रबळ जावची याचे ज्ञान तुमच्यातल्यान मेळटा आणि आपसूक भितरल्यान एक नवी लिडरशिप कालांतरान तयार जात रावता। गांवांतल्यान लोक विविध अशा सार्वजनिक क्षेत्रात काम करपाक पांय दवरतात, पंचायतींनी चल्ले, जिल्हा परिषदेने चल्ले, नगरपालिकांनी चल्ले, आमदार जातात, खासदार जातात आणि आपापल्या कुवतीनुसार काम करतात। So there is a conflict. How to solve that conflict? The press people say if they have already published it, we will also print it tomorrow, but write down that this has been expunged or this was not allowed to be kept on record. So there is a conflict. I think it will take some time for both the legislatures and the media to come together and find a solution to this so-called dispute. We will be laying on the table the economic survey. The economic survey is one of the important documents. I've seen very few journalists, this is my presumption, they get into that, but and it has nothing much important things, but still out of curiosity one should get into at least this GSDP figures and the important sectors of tourism, mining and other things. It never happens like that. But there is always a danger of this credit. Now credit is one of the important invention in human history. After wheel is a very basic invention that survived even today. In spite of all technological development, there is no much change in the shape of the wheel.